јас тој 9 јануар 95-та ќе го паметам цел живот. Бидејќи детето почна многу чудно само да плаче. Тоа не беше плач, обичен плач, тоа беше болно плачење, каде што се чувствува дека нешто не е во ред со детето. И потоа почна целата голгота. Првото чувство што го имате е шок. Што е ова што не снајде? Што е ова што ни се случи? Ние планиравме, како и сите други, да имаме дете, да биде здраво, право и така натаму. Застанавме на нозе, се подревме еден со друг. Јас кога ќе паднев психички, што како мајка исто, и он како татко, едниот го бодри другиот. Така беше. Етилошјата е фамилјас Неделчевски nga тетова për 23 vjet. Baba i Manes e përshkruajat në një fotoese të quajtur Jeta në kuti. Duke treguar historinë për djalin e tij, Dragi thot se me vështirësi është ballafaquar me dilemën e brendshme, deri ku është vija një babai të mirë dhe ku fillon ajo një fotografi profesionist. Por historinë e Manes ka arritur ta botojë si një histori për të gjithë njerëzit me nevoja të veçanta, të cilëve edhe familja u bëhet me aftësi të kufizuara, ndërsa shtëpia bëhet një kuti. Për Manën jeta është në 2 dhoma, në katin e tretë në një godin pa ashensor. Terasa është kontakti vetëm me botën e jashtme, pasi koha ka prekur atë dhe prindërit e tij. Ние сме на втори, трети спрат, немаме лифт и секое симнување со количка и качување имаме проблеми после со орбетот, а мораме да се штедиме за секојдневно негово сервисирање, така да кажам, така што он е последен пат излезен од дома пред 2 години кога бевме на годишен одмор. Por shkallët nuk janë problemi vetëm. Çdo vit dhe me çdo kilogram të shtuar, vështirësohet ngritja e tij nga krevati në karrocë. Por fal miqve, shprehet Dragi, ky problem është i kaluar. Ова го направивме скоро. Значи ова е една дигалка, по системот направи сам, бидејќи оригиналните се многу скапи, што се продаваат на запад. Бидејќи секојдневно по 4-5 пати Мане го дигаме од кревет во количка и од количка во кревет. И ова беше единствено решение малку орбетов да се спаси, мојот и од жена ми Оливера. Familja Nedelchevski është një nga 10 familjet në Tetov, me jetën e njëjtë apo të ngjashme. Në kuti, qyteti Buzmali Çarr nuk ka qendër funksionale ditore. Qendra më e afërt është në Shkup. Qendrën ditore në lagjen Prolet në Shkup e shfrytëzojnë 35 fëmijë me aftësi të kufizuar të kombinuara, të moshës nga 4 vjet deri në moshën e rritur, e cila për këta fëmijë nuk është 18, por 26. Prindërit janë të lumtur sepse tek fëmijët e tyre shohin përparim dhe gëzim. Апелираме до властите да се отворат и други центри, да се зголемат капацитетите, како на овие центри и на други, да се излечат сите деца од дома, за да може да се социализират. Ние имаме проблем кога доаѓа сабота, недела, затоа што не се иде во центарот. Она премногу сака. Премногу сака да се дружи со другарчињата, премногу сака да се дружи со вработените, како фамилија се една. Jasmina dhe familja e saj nga Prolet mezi presin të kthehen në qendrën e vjetër të re ditore në Kapishtec, në kushte më të mira, së bashku për të arritur shumë më tepër. Со секој корисник е различно, бидејќи секој дете индивидуа за себе и различно се развива и различно може да напредува во поглед на третманот кој што го добиваат тука. Меѓутоа, значи, генерално земено до сега со сите корисници кои што поминале во нашиот дневен центар, значи од 2005 година наваму, сме постигнале позитивни резултати. Дел од нив се веќе вклучени во редовниот воспитно-образовен систем.
Qendra ditore në Kapishtet është një nga 30 qendra ditore në Maqedoni. U hap 13 vjet më parë me iniciativën e shoqatës së prindërve të fëmijëve me nevoja të veçantë, e që u ndihmua nga qeveria dhe shoqata gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar GIZ. Muaj më parë ndërtesa u shemb dhe në të njëjtin vend po ndërtohet një qendër ditore e re. Duhet të jetë gati vitin e ardhshëm, po në këtë kohë. Në pritje të qendrës funksionale ditore në Tetov, kryetari i shoqatës së prindërve të fëmijëve me paralizë cerebrale, Zoran Andonov, shprehet se ka arritur sukses në disa nisma dhe kanë filluar disa projekte. I fundit i mbështetur nga Bashkimi Evropian është për trajnimin e arsimtarëve të cilët në klasat e tyre kanë fëmijë me nevoja të posaçme. Fatkeqësisht, shprehet Andonov, ndonse vitin e fundit gjërat janë nisur drejt më së mires, edhe më tutje mbështetje më të madhe marrin nga organizatat ndërkombëtare sesa nga institucionet vendore, përmes labirintave të cilave, si shprehet, lëvizin ngadalë si dhe përmes rrugëve të komunikacionit në Tetov. Последните два проекти што ги имаме добиено како здружение се преку Европската унија. И многу често пати се случува и да се добие проект од Министерството за труд и социјална политика или од култура и на крај од тие пари што сте ги барале да ви ги скратат на пола или уште помалку и со тие пари очекуваат нешто да се направи нормално. Не може да се направи, некој се случува дури да не ги добиете тие пари, па мора да се ургенции да се прават за да ви ги пуштат на сметка. Nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e përshëndesin ndihmën nga shtetet e huaja, por shprehen se kujdesi kryesor me gjithatë mbetet i shtetit. Странските средства и меѓународни се добро дојдени, ама тие треба да бидат само иницијална каписла за да државата понатаму го преземе функционирањето на тие сервиси. Ние изработуваме една методологија која што ќе ги утврди цените на чинење на секоја услуга по час. Ние само ќе ја плаќаме услугата и сметам дека тоа ќе биде комплетно финансирано од државниот буџет, како што и персоналната асистенција. И се повеќе и повеќе ставаме државни пари на располагање во замена нели за донаторските, но сепак и средствата кои што ќе ни дојдат од Европската унија, кои што веќе се програмирани и не се во така мал износ, ќе допринесат нели до квалитет и до расширување на услугите на цела територија на државата. Për post të dhënës zyrtare se 431 persona me aftësi të kufizuar vizitojnë qendrat e kujdesit ditor në Maqedoni. Të dhënat për numrin e përgjithshëm të personave me aftësi të kufizuar nuk janë të njohura për shtetin. Arsyeja është fakti se nuk kemi regjistrim të popullsisë. Sipas rekomandimeve të grupit të Washingtonit për aftësi të kufizuar, në regjistrimin e 2011-s, për herë të parë janë futur një sër pyetjesh për 6 llojet e handikapeve, por regjistrimi sapo filloi, me vendim politik mbaroi. Në pritje të regjistrimit në vitin 2020, jeta nuk pret statistika. Сме позитивни, го сакаме животот, сме оптимисти, може би сме и борци. Се ова не е убаво јас да го кажам, но кога веќе ме прашувате, дури и поголем предизвик е да бидеш нели позитивен, да бидеш весел, да се избориш со тоа. Ние не сакаме да прифатиме пораз, поготово таков пораз и да се предадеме и на некој начин си кажуваме што проблем, тоа за нас ќе биде предизвик. Иако многу тешко ни паѓа на моменти, главно мислам дека живееме живот со полни гради како и другите луѓе. Jetë që meriton të jetohet, po sikur edhe në pallat, në katin e tretë, pa ashensor.